Tanat jongok kai perthai jongok sorkar jalam ta kasi kala penlong ya kajingan lang bat kiseng try kali bat nong nya kali kamai banya phliu jingmut halor kajing dawa jongki ban perkheng no ya kajing rong jongki kali Torres syaka jala kani kajingan lang ka kenthop ya ka all khasi Meghalaya Torres Taxi Association ka all Shillong Torres Taxi Driver United Organization ka Hinyo Trap Torres Taxi Association ka Meghalaya Torres Transporter Association Shillong bat ka Khasi Hills Torres Taxi Association Kawai ni kimat ka balawan ra hakani ka jinga phliu jingmut kadai ka reciprocal transport agreement RTA balawan ra ka seng jong kinong nya kali kamai haba kren bat uba kermen yuria ubadai u advisor jong ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ula ong ba ka reciprocal transport agreement kadai ka jinga te ka bala banwan ra ka jing mentoy om tangi ki driver tourist Henry ya baro lang namar kani ka hap hapo ka ain motor vehicle Ula pensyai ru syakitrai hotel bat guest house bakar reciprocal transport agreement kan kata ka kamai jongki namar ka debet tang bat ya kayap ka em jokitrai bat ki driver kali kamai Henry kan long penban ka jing mentoy haba kitrai jaka kan yo panyalami ki Torres bat kan kham shingan shibun yaki kin kham sngul tanat bat kham tip shibun ru syapang ki jaka hari khasi Ulong ru bakaseng ka kloy ban pensyai Shakil ada ki kwa panyo jing shai syapang kan di kaman Kabai day bat ik ba Meghalaya Moyalam jongka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association of Snow. Ya kabai ba kini ka reciprocal transport agreement. Ini ka RTA ka bang ka tilikot. Tadi ka belada penrekam apa kini ka thanj tilam ni apa ka jelas Sikkim. Apa yang ke Sikkim bat West Bengal. But tinggal kini ka RTA nak pos ke judan ka amendment but Sikkim ru minta kita nonton ke jingle pembet mai ban i lingba kini bubun ke jingle toy kawan ya ki try ki driver nya kali ki bade na Sikkim la ni West Bengal ki don laga jong ke jingle toy kam nun don chu ban ong bakan long no siliang ya kanu ke jela ani kinu ki driver but kini ke subject yang kumalong minta ka de berang mai mar mene pengiwan ra agani ke komiti nak kalian chairman du ong ba kani ke subject dan be mai but don't come mengin up and submit to transport department kan up and study ya kani ke agreement but kumban shu ong no ba ladon ba ong ba kani ke Sikkim model ban shu ong no kani kam di ke Sikkim model kani di kabala dep ban trekam mah ki babun kli ki jela kumbala benrap kumbala dep ban snow kani ke reciprocal transport agreement ke di belade ban trekam Jharkhand hapadeng ke Jharkhand berkodisha Pat hapadeng gini ke jela itu pi yo kadon kanu no jing stu bakla ba kadon ke problem ka bede ba kata transit route kani ke transit route kanum don kanu no ke jing ong no ti na mar la dangi sim kini ke jela ki bahe bani ke jela Meghalaya bat ling ba gini ke jela pin hapu banya ling ba sikibe ke jela kam don jing thut hang no ru hadu menta kani ka RTA ka de ke bala trikam ha ba kalong efektif kini ke jela bat kalawan rabun ki jing toy na mar kani ka RTA kaderu habede khajna kadandru habede kumbala batai ki kota ki ay ka permit sekini ki tourist taxi badru habat ki kali marhakani ka RTA ki dongil ki setiap ki bakin thup lang wat yaki kali kit marbam sekiwi kiwe tinganget ba undangila IT ka state government ka state government unda ka shong ban study bhai gani na kermen ba kali kan wanra ya ka jing bhan manta kini ki tourist taxi driver nak jela berkunjuru lada ke sorkar Meghalaya kade banya keren ba ke sorkar Assam ngit ba ke sorkar Assam ru haba ka don kanu ke jing ya suthu jimut kan don ka jing minto ya borok lang hi markani ong balale sule daga jing tho ba kumni kumta inde ka de limbat ka bayaj ka motor vehicles act ka ba kade ke central act ki don ki state ki badon la ke jongka ni act kita ki yad tak ba kuliah benya ki MV act ke jongki dengan ngai kumba ni la bandu mine ka bede to kom MV act namta ka ke jela ka jongi nagalian ka sarkar ka penso ba kitang ya keren minta je ka ban donno ka jong ka motor vehicle act ko kani ke jela Meghalaya te kini ki ki bang penso ba ki kumala benrap ni ki jing abai de ki tourist taxi ni la depan keren lut habashai bat ngange ke department ni kala depan load down ni ki bat minta ka supan ni kan nak jing tho ya ka bangin sa ID ki kisni ki kan swan hadu kanu kisni skam nomor ki dandu ki bakan tho ki ong ba numla ban penon kam ya kata Sikkim
model hadu kan kisus kam makani kasoka kan siu nawang isu tu kan kalian ki nang dan segi wiki ki kenhon Ki kani ko ang kepat igini ki stakeholders ko ba penlihat ki hotel ki guest house kimdi ban sutu baklan mar hanbie kani ko ka jingdawa ka jongi ka reciprocal transport agreement kamdon kanu ka ban ongno ka ban ta yaki amar kani gede habi de ki kali sin mengila ong hi kita ka transport agreement kamdi bangin bangin ta ka kamai ka ji ko jongki kani gede bi ka bede ka kamai ka yap ka im jongki ni ki try kali kamai te ngangej balada kiru ki ai ya ka jing kersan namata ka jing dawa jongki ni ki try kali bi ki nongnya kali ka jing mento ye kiru kan long hi amar haba ki wan ki tourist sani ka jelala ki yo hi de ki local ban yalam kita ki caka jongok kai pertai ki bobon ki jing mento nama ka jing singan ka don ba ka jing tip kan kam bon ka jing tip ka ba ki nongwei ki wan ka jing sotenat ki don ni aba ki yo hi de ki try jela ki ban yalam ki te ngange kim de bandu jing kermen bat ngam kwa ru bangin share kut kan ban ya ki tho ko kila ka kai ko ki ban i mar na kwa hi bala ki kwa e jing kan shai ni ko ban ni kren bat ki ru klem kan nu ban umar constitute committee namar ni de mangi kan ye ka association with stakeholder matir ki di stakeholder idon la jong kon bon bat kumalong menta ka ye ke all khasi meghalaya tourist taxi association ni kade club de ban yo ye jing ithu na kata ka register of society tang kini kisni hi kata apdeng jong ni jing yele tengange ba ka jing thmu jong ka AKMTTA kam de ban penyap jaya no ino di ban imlang hi boro makumbang ilong mentangi idon ha ka ju ka jelangi de kita ki bangi ong khasi klem da phia jak ben pio hang ong noru kade ka bangin hap ya kamai jak po la ka jong kari kata kade ka banga kwa snow ya pen sha shi ki